Kao i sve prethodne, i ova moja nova priča počinje sa polica biblioteke u Terzića Avdi. Slučajan ili namjeran izbor, procenite sami, je ova knjiga. Zanimljivo za nju je da ju je napisao jedan od naših najpoznatijih matematičara, Mihajlo Mika Petrović Alas. A zanimljivo je to što nema nikakve veze sa matematikom. Knjigu je posvetio svojoj drugoj najvećoj ljubavi, ribolovu, kao što i sam naslov knjige asocira, to jest knjiga se zove Roman Jegulje, posvećena je Jegulja. Zašto sam odabrao baš ovu knjigu za moju novu emisiju? Zato što čitavši istu naučio sam nešto što do sada nisam znao, a to je da je Jegulja veoma dugo bila misterija za cijelo čovečanstvo tokom istorije, jer se od pamtiveka smatralo da je Jegulja živi stvor kome niko ne zna ni početak ni kraj. Pitanje o tome kako Jegulja postaje bilo je zagonetka koja je držala radoznalost i maštu prirodnjaka i filozofa svih vremena. Jegulja je zanimala i Aristotela, za koga je ona bila nerešiva zagonet. Herodot, razmišljajući o Jegulji, kazao je da je to sveti stvor o kome samo božanstvo može dati objašnjenje. Jedan srednjovekovni kaluđer besedi kako svaki živi stvor mora imati svoga pretka koji ga je rodio. Međutim, kako niko živi nikada od Adame i Eve nije video sitnu Jeguljicu, onakvu kakva bi bila rođena od svojih predaka, niti Jeguljinog mužjaka sa mlečcem ili ženku sa ikrom, pa kako je onda Jegulja postaje? Pita se taj bradati sedi kaluđer. Pre nego što krenem tragom ove knjige, rešio sam da se upoznam sa nekim osnovnim informacijama vezanim za autor. Kako je Mihajlo Petrović poznat i po nadimku Alas, rođeni Beograđanin, logično je da o njemu više saznam u Beogradu. O njemu je 1968. godine snimljen i dokumentarni film. Znamo to da je bio strastveni putnik, da je obišao sve zemlje Evrope, pa tako i južni i severni pol. A nedaleko od ove najpoznatije beogradske ulice, Knez Mihajlove, nalazi se i njegova rodna kuća, koju ću pokušati danas da pronađem. Nadam se da je ostala čitava i da se nalazi na adresi na kojoj se i nekada nalazi. Iz Knez Mihajlove uputio sam se na Kosančićev venac broj 22, jer se na tom mjestu od 1910. godine nalazi kuća Mihajla Petrovića Alasa. Kuća je delo arhitekte Petra Bajalovića i nalazi se pod zaštitom države kao spomenik kulture. Mika Alas rođen je 1868. godine, a od 1910. godine pa sve do svoje smrti ovo je bila njegova kuća. O Alasovom životu i radu može se mnogo šta reći, napisati i obiman roman, jer Alas je ostavio trag kao matematičar, fizičar, hemičar, filozof, arheolog, astronom, kriptograf, ihtiolog, akademik, književnik, svetski putnik, putopisac, okeanograf, moreplovac, muzičar. Ali neka to bude posebna tema neke druge emisije, za sada navest ću samo neke osnovne informacije. Svi znaju za velika dostignuća Mike Alasa u matematici i za njegovu ogromnu strast prema ribolovu, ali malo ko zna koliko je on zapravo bio skroman. U svojoj sobi u kojoj je živeo imao je samo krevet, i to vojnički, i jedan drveni sto, a na zidovima držao je samo šegrdske majstorske diplome i alaske. A što je zanimljivo, vodio je ekspediciju na severni pa i na južni pol i svirao je violinu u pevačkom društvu Suz. Članovi pevačkog društva Suz većinom su bili učeni ljudi, profesori. Postoje i anegdote kako su članovi tog pevačkog društva ušli u jednu kafanu i od gazde zatražili nastup. On im je rekao da nema novca da ih plati jer kafana i ne radi baš dobro, a tek kada su je napunili i on im ponudio honorar,
shvatio je da je reč o uglednim građanima koji to rade iz uživanja. Godine 1882. postao je ribarski šegrt, 1888. ribarski kalfa, a 1895. položio je ispit za ribarskog majstora. Učestvovao je u donošenju prvog zakona o slatkovodnom ribolovu na jezerima i rekama Srbije 1898. godine. Na međunarodnoj izložbi u Torinu 1911. godine dobio je zlatnu medalju za izložene eksponate iz ribarstva. Upravo ove godine Srbija je obeležila 150 godina od rođenja Alasa, kada je u galeriji Sanu Knez Mihajlovoj priređena izložba tim povodom. Upravo tih dana kada sam stigao u Beograd da bi nešto više saznao o autoru knjige Roman Jegulj. Po ovom najpoznatijem srpskom matematičaru zaslužno nosi ime 9. gimnazija koja se nalazi na Novom Beogradu. A sada ću pronaći i prvu matematičku gimnaziju koju je pohađao Mika Alas. Alasovo ime nosi i centralno-beogradska osnovna škola Mihajlo Petrović Alas na Jovanovoj pijaci. Zajedno sa Jovanom Cijićem, Miloradom Mitrovićem, Pavlom Popovićem i mnogim drugim srpskim velikanima u ovoj školi Mika Alas provodio je svoje školske dane u periodu od 1878. do 1885. godine. O tim godinama napisan je i roman, a snimljena je i televizijska igrana serija Šešir profesora Koste Vujića. Tada sam i prvi put saznao za Alas, gledajući seriju gde je njegov lik glumio Miloš Piković. Iako je bio Alas, nikada nije naučio da pliva. Čak 11 puta se davio u vodi, a jedan put ga je spasio ni manje ni više nego princ Đorđe Karađorđević, inače jedan od njegovih boljih prijatelja. Rekordan ulov Alas je imao 1912. godine kada je iz Dunava izvukao jednog soma kapitalca težine 120 kg. Po svom naučnom radu i rezultatima spada u najveće srpske matematičare, jedini matematičar među 100 najznamenitijih Srba. Njegova zasluga je posebno velika što je bio osnivač Beogradske matematičke škole iz koje je izašao veliki broj njegovih učenika koji su nastavili njegovo delo. Nagrađen je ordenom Svetog Save prvog reda. Bio je učesnik Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata kao oficir, a posle rata bio je rezervni oficir. Bavio se kriptografijom, njegovi šifarski sistemi su dugo godina korišćeni u vojsci sve do Drugog svjetskog rata. Godine 1941. on je ponovo pozvan u rat kao rezervni oficir. Nemci su ga zarobili, ali su ga posle nekog vremena pustili zbog bolesti, zahvaljujući intervenciji prijatelja, princa Đorđa Karađorđevića, koji se za njega založio kod svoje tetke Jelene Savojske, kraljice Italije. Bio je jedan od najpopularnijih ličnosti starog Beograda, poznat jednostavno kao Mika Alas. Mika Alas preminuo je 8. juna 1943. godine u svojoj rodnoj kući na Kosnačićevom vencu u Beogradu. Sahranjen je 9. juna 1943. godine upravo ovde na Novom groblju i to za vreme Drugog svjetskog rata. Toliko o autoru i samoj knjizi, a sada da se vratim misteriji Jegulje, za koju je i Aristotel smatrao da nastaje iz blata. Pošto imao prilike da je tamo pronađe, a na nju su bili, tako reći, prikačeni mali crvići za koje on smatrao da su buduće jegulje, a ti crvići su zapravo bili obični paraziti koji su rasli na odrasloj jegulji. U 17. veku prirodnjak Redi prvi je zapazio 3 faze u razviću jegulje, a njegovi zaključici su bili sledeći. Pod 1. Da je jegulji za rasplađivanje potrebna morska voda, tako da ona iz slatke, to jest rečne vode, prelazi u morsku. U morskoj vodi polni organi počinju da se razvijaju i ona postaje polno zrela u moru. Nešto suprotno od lososa. Pod 2. Da razvijanje polnih organa nikada ne počinje blizu morske obale, već daleko u
dubini mora nekih 5-6 nedelja nakon što jegulja zađe u morske vode. Treće, da u okeanu moraju postojati posebne, da kažemo, teritorije, oblasti kojima se jegulje rasplođavaju i da mužjaci i ženke nakon plođenja uginu. Krajem 19. veka zaključeno je također i to da su do tada žuta, srebrnasta i zelena jegulja, za koje su smatrali da su posebne varijante jegulje, u stvari jedna te ista vrsta. Ali i dalje je ostala tajna gdje je to mjesto mrešćenja jegulja o kome se slutilo. Kako se vrši migracija jegulja do tadašnjih mjesta prebivanja, rasejanih po cijeloj kugli zemaljskoj, i šta biva sa sitnim jeguljicama pošto izađu iz ikra. Ali misterija se počela rešavati tek pojavljivanjem Johannesa Schmidta, rođenog 1877. godine u blizini Kopenhagena u Danskoj. Pošto je u Kopenhagenu dobio titulu doktora filozofije proučavajući alge, zatim mikroskopske biljke i bakterije, upustio se u okviru biološke stanice u Kopenhagenu u okeanografska istraživanja sa jednim malim parnim brodom koji se zvao Thor i tada još uvek nije razmišljao o jeguljama sve do 1904. godine. Do te 1904. godine težište njegovog istraživanja bilo je upućeno ka haringama i baklarima, sve dok nije u Atlantskom okeanu uhvatio larvu jegulje u staklenoj čaši poput ove. To je ujedno bila i prva larva jegulje uhvaćena u Atlantskom okeanu. Od tada pa narednih cijelih 25 godina Schmidt se potpuno posvetio otkrivanju misterije jegulje krstareći Atlantikom, Tihim i Indijskim okeanom, ne vodeći računa o odmoru, slobodnom vremenu, karijeri, pa ni o svojoj porodici koja ga godinama nije vidjela. Kasnije uspeva da za svoju potragu dobije i podršku Danskog kraljevskog doma i uticajnih ljudi u državi, kao i danske pomorske kompanije i preduzeća za morske ribolove, pa je dobio i opremljeniji brod. Godinama nije uspeo da uhvati ni jednu odraslu jegulju, ali je zato uhvatio na milione njenih larvi, koje je čuvao u alkoholu. Tako prilikom jednog brodoloma, domorodci koji su naišli na te tegle kojima se nalazio alkohol sa providnim larvama jegulje, oni su sav taj alkohol zajedno sa larvama popili. Schmidt je proučavajući nahvatane larve primetio da su se iz određene okeanske oblasti radijalno rasprostirale na sve strane, pa počevši iz te oblasti, hvatane su sve veće ukoliko su se udaljavale od nje i time svedočile jasno da ta oblast obeležava pravu kolevku jegulja. To je bila oblast između Bermudskih ostrva i Sargarskog mora, jugoistočno od tih ostrva gdje su se na dva vrlo blizu mesta mrestile evropske i američke jegulje. Na sličan način pronašao je tako i jedno mjesto u Indijskom okeanu, slično Sargarskom moru, gdje se jegulje također mreste na velikim dubinama, samo sa drugih kontinenata. Često se kaže da se jegulja rađa u Sargarskom moru, što nije greška ako se po tim podrazumeva zapadna oblast tog mora. Centralni dio plodišta je podjednako udaljen od Bermuda i Porto Rika. Brodovi koji idu od Evrope za Antile prolaze pored te oblasti, ponekad i kroz nju samu. Nije tačno utvrđeno na kojoj dubini se jegulje skupljaju radi mrešćenja, ali se pouzdano zna da su to dubine od 1000 metara pa nadalje. Jaje evropske jegulje je malo, providno zrno prečnika otprilike 1 mm. Iz njega se izleže mala, ali staklenasto providna larva, nešto lakša od vode, što čini da se ona odmah počinje lagano hraniti sićušnim mikroskopskim biljkama koje sretne na putu i na njoj se pojave dvije crne tačkice koje obilježavaju oči. U taj mah larva dostigne dužinu od 6 mm. Larve nastavljaju pasivno da plutaju u proseku oko 6000 km. Neke od njih prođu kroz Gibraltarski moreus, ulaze u Sredozemno more, iz ovoga u Jadransko more, pa u slatkovodne vode usput postaju staklaste jegulje, a kasnije i žute jegulje. Između ostalog, fasciniralo me je to da svaka, ali baš svaka jegulja, ma u kojoj evropskoj slatkoj vodi živela, vodi poreklo sa svjetskog plodišta jegulja u Atlantskom okeanu.
tačnije između 22 i 30 stepeni severne geografske širine i 48 i 65 stepeni zapadne geografske dužine. Cijela ova priča jako me je zainteresovala za ovu jedinstvenu vrstu ribe i dao sam sebi zadatak da je uhvatim ili makar vidim uživo. Zato se upravo ovog momenta spremam za polazak na teren. Pokušat ću, logično, da je prvo pronađem u potocima i reci u mom selu. Ko zna, možda mi se posreći. Da li će mi poći za rukom da pronađem negde živu jegulju u njenom prirodnom staništu ili na nekom drugom mestu, gdje će to biti i šta ću još usput naučiti o njoj, gledajte u nastavku koji sledi u nekoj od sljedećih epizoda ove emisije koja se zove Potraga za jeguljom. Vrlo je moguće da mužjaka ima ovdje u mulju ili zavučenih u trsku, pa ću pokušati i sam da ih pronađem.